Gigitan pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Ini bagian favorit gue nih. Kenzler datang lagi nih. Sayap ayam crispy-nya tuh bener-bener bikin gue ketagihan. Gue penasaran banget nih sayap ayam crispy terbaru ini kalau dimakan pakai sambal bakal kayak apa. Let's go. Udah jadi nih sayap ayam dari Kenzler. Langsung kita guyur pakai sambal geprek yang brutal. Ini guys, buru mantap. Nih guys, sambalnya banyak nih. Wah kacau nih guys, pedes. Saking enaknya sampai nggak bisa berhenti makan. Wah gila coy, nggak perlu diragu lagi, jelas layak viral. Nih lihat dagingnya, padet banget, crispy dan gurihnya juara. Nggak mungkin nggak ketagihan. Digoreng ori aja udah seenak tadi, apalagi disambelin kayak gini guys. Makin mantap. Gue yakin ini tuh dimasak apapun bakalan enak nih sayap ayamnya. Kita guyur lagi nih pakai sambal geprek. Mantap. Nasi. Lihat nih keringet gue nih, mantap. Sayap ayam terakhir guys. Sambalnya habis. Nah, ada sisa nih. Kan guys. Wah, kacau enak banget. Saran gue sih kalian harus nyetok sebanyak-banyaknya di rumah, guys. Kalian tahu sendiri kan Kenzler kalau yang viral-viral gini bakalan cepet habis di mana-mana. Buruan cobain sayap ayam Kenzler sekarang juga.